ngicela ukupeptize from the bar fridge. Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisensile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholotho likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini igxama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathi obhadwa ayikhulule ngumfoka makhanda khanda indlondlo le indlondlo le hey sanibonani hayi akuvele kunyiwe manginyiwa nje akuvele kunyiwe ngoba asikwazi ungalikhuluma iqiniso ngoba sithi sifuna ukunesa ama feelings abanye abantu. Truth must be told. Onyanyawo nje akamana nyanye fokofo. Truth must be told. Ngeke sinese ama feelings abantu bese singalikhuluma iqiniso ngoba khona umuntu ekuthiwa uzolahlekelwa yiparish. Mawukuthi iparish lubugebengu fokofo ngamane lihambe malihambe. Usek ngabani lihambe mawukuthi lelo parish lelo liza ngobugebengu hayi ngamani lihambe lelo parish. Mawukuthi lo muntu uyinkinga hayi ngamani abuveza unkinga bakhe. Truth must be told. Kuyaye kuthiwe ufuzo liyadlulela. Iziningi ama topic engifuna ukwathinta. Ngizowathinta amanye ngeke ngiwaqede ngoze ngiwathinte Sunday yamanye. Uyabona abantu abamoshe izwe akubona banamhlanje abantu abamoshe izwe. Abantu abagcindezele abantu abamnyama kakhulu inyanga zakudala bengamanga kulabo bantu ubekunyiwa umehluko abantu bebengenayo access to information ngoba bekuthiwa wathwasa emanzini wathwasa phansi kwewa wathwasa so ugobelo inkinga uzungamphikisi umuntu esekudakelwa. One khona iqinise ngalisho ngathi akekho umuntu ongavela. Akekho umuntu ongavela ongathi mina King Bhaka ngithi ngathwasa emanzini ngahlala 7 days noma ngahlala inyanga noma ngahlala 2 days phansi kwamanzi ngithi mina akekho ngavela. Kodwa sikhule bebaningi abantu ebesikholwa ukuthi bakwenza lokho including mina myself. Kunobaba nje wangasekhaya ngangamane ngikubulale uma ngabe uzongiphikisa mangithi loya baba loya wathwasa emanzini wahlala 7 days esemanzini up until ngihambe uhambo la ka spiritual ngabona ukuthi ngangikade ngigoqiwe lapha. Into okwaze ukuyenza kumele uphinde futhi ukwazi ukuyenza leyonto. Umuntu angavela athi King mina ngathwasa emanzini ngahlala 7 days phansi kwamanzi. Uma engavela athi noma kuthiwa ikhehle lingakanani uma engavela leyo muntu loyo kungafuna siphinde futhi sike siphindele emanzini. Ngafuna siphinde futhi sike siphindele emanzini. Angabe sahlala u7 days ahlale nje u3 hours. Ngabe kusaba u7 days kube nje u3 hours izwa ngami akekho ongayenza lonto. Kodwa emqondweni wethu ngokuhlakanipha kwethu okuncane besazi ukuthi lonto iyenzeka. King uqonda ukuthini mfowethu lonto ayenzeki. Pho laba basuke bethini lonto yenzeka ngokwephupho
hayi ngokomphefumulo uhlangene nenyama akwenzeki. King ukhona owaduka wabuya kwathi ubeyothwasa emanzini izwa ngami wayesendodeni yakhe leyo muntu 7 days wayesendodeni yakhe nje wathi bebuya wagoqa lezi inyoni wathi ubesemanzini akazayo emanzini wayekade eyele endodeni nje yayimnyisa indoda for 7 days day night imnyisa wayesendodeni yakhe leyo muntu engayile emanzini wengahleli phansi kwamanzi manga leyanto kusekindaba zamanga wayesendodeni yakhe lo muntu mangabe wena ukholwa ugoqwa ngalo musu ukukhuluma into ongeke ukwazi uyiprove wena yikho leyo nto leyo waye kwinyoni yakhe leyo muntu cala mina ukungipha King uqonda ukuthi lento sesigoqwe kanje kuthiwa khona abantu abathwasa emanzini 7 days isidalwa sakho umuntu esithwasa emanzini bese isidalwa sakho sizonika wena amandla ngokwamaphupho nangokwemiyalelo yamaphupho kodwa isona ungasiphupha isidalwa sakho singene emanzini ungaziphupha wena ungene emanzini lokho kuyenzeka uma uphupha wena ungene emanzini kusuke ngangeni wena kusuke ngene isidalwa sakho sikhombisa ukuthi sinemfihlakalo enkulu yasemanzini ingakho sikhombisa kuwena ongene emanzini shuthi wena amandla akho amakhulu asemanzini ingakho uphupha uye emanzini isidalwa esikuphethe esingene emanzini isidalwa esikuphethe hayi wena ngeke mawuphupha ungene emanzini usuyavuka ke manje usuyathi hayi ngiphuphe ngingena sengiyongena phakathi edamini ngiyohlala 3 days lokho will never happen uzofa uzoshona kodwa once wayiphupha ungena emanzini kubonge lokho baba ngoba isidalwa sakho siyakhombisa ukuthi sikepable ukwenza noma yini ngaphansi kwamanzi bese kuzoba ugoqo lwesibili olunyanyisayo olubalimazile abantu lolu lokuthi mangabe ubona isikhova shuthi isikhova sizokuthakatha and ngiyacela ukuthi empilweni dadewethu umfowethu lapho ukhona empilweni lapho ukhona ungalokothi uvumela umuntu ozokufaka ifiya into eyisitha sempilo yakhe empilweni ifiya ukusatshiswa bese uyasaba ayivumela ifiya abantu baqediwe bemanipulatewa ngefear ukuthi bengabe ungayenzi lonto uzoshona after 3 days umuntu uyothatha imali yokugcina ngoba esaba ukushona ngoba kuthiwa uzoshona ngayenzi lonto fear isikhova impilo yaso ukudalwa kwaso siba flexible ebusuku not during the day ebusuku ila impilo yesikhova iqaqeka khona isikhova siyayithanda indawo eziyihlanze ehlanzeni isikhova siyayithanda indawo eziyimission isikhova asikwazi ukuhlala kahle endaweni enogesi abaningi ngoba sifuna ubumnyama indawo enethunzi elimnyama isikhova siyayithanda leyo ndawo uma kunendawo la kuhlala khona isikhova sewuze uyasaba ungaya enyangeni uthi ayiqosha isikhova hamba othenga ilight enkulu ngo 800 ema China shop ukhanyise kube bright la hlala khona isikhova ngoba sizwani nelight eningi sobaleka isikhova singaqoshwanga inyanga sobalekiswa uba bright ngoba sithanda indawo edark why uzothatha imali uyenyangeni uyothi ayizoqosha isikhova engabe uyothenga ilight ebright ukhanyisa la kuhlala khona isikhova tell me because isikhova sithanda indawo ekhanyayo that is the reason why ngithi mina kunabantu abazidididi ngohlobo lokugcina abazukuthi bebona isikhova endaweni eminyama shothi uyathakathwa uwena baba ongakhanyisile uwena ohlala endaweni eyisehlanzeni uwena ohleli kwi-territory yesikhova nesikhova sinyanyile njengoba kukhona wena la siyanyanya naso ukuthi awubheke lo muntu uyangiphazamisa ufunani la ngoba ithini esiphile ebusuku ithini esiphile ebusuku la akekho umuntu okuthakathayo uma ubona isikhova mfethu izwa ngami awuthakatha ngesikhova uwena ohleli endaweni enibanga nekhova ebusuku yadlula lapho esikhoveni so angisafune inyoni eyophinda ikusabise ngesikhova uma ubona isikhova nje ebusuku uthi hayi
ngizobona ukuthi siyathakatha mzona ngasibone emini. Uyabona ke mawungasibone emini phambi komnyango wakho okwazi ukuthi akusona isikhofi isilwane mawuzosibona emini kodwa mawusibone ebusuku forget. Tshela mina uKing Park ngizosebenza insebenzo enkulu kakhulu mhla ka-20 December eDamini. So amaqiniso asiwakhulume njengoba enjalo amanye ebuhlungu onyanya futhi fuck off. Mase kuzoba khona labantu ngike ngibabone baningi la ku social media abangazi. Uthola ukuthi umuntu ongazi uhlangene nomuntu ongazi. Shuthi kahle bonke labantu abazi uzomunye ethi uma kuukuthi unamandla ngicela ungishaye ngezulu manje. Ngishaye ngezulu manje. Nalo ekuthiwa kashaye ngezulu ngoba akazi unqena ukusho ukuthi lento yokuthiwa khona izinyanga ezayidlala ngezulu into engekho leyo. Unqena ukusho agcine ethini? Agcine ethi hayi angithakathi phela mina. Ngeke ngikushaye ngezulu ngoba ngithakathi. Baba khuluma iqiniso iba nolwazi kuqala. Iba ne-spiritual wisdom. Khuluma iqiniso ukuthi nakudala azikho izinyanga ezayikwazi ukuhlomisa izulu libalele lingezokuna lingezohloma. Azikho baba. Bekwenzakala abantu bakudala bebe lesinye iskill. Abantu bakudala umuntu wakudala ubekwazi ukubona ngelanga phezulu ukuthi sekuyisikhathi sini engalibhekanga iwashi. Abantu bakudala lapho abantu bakudala bebekwazi ukuthi mase kukhala iqhuthe ukuthi sekuyilesikhathi ekseni. Abantu bakudala bebekwazi ukuthi makukhala imbongolo isiqonda ukuthi sekuyisikhathi esithile. Bebe naleyo wisdom. Umuntu wakudala ubekwazi ukubona izulu malizohloma ukuthi lizoduma ngakephi, umbani uzoshona ngakephi. Bantu bakudala uma eselibonile izulu hloma ukuthi lizoduma besenze njani? Bese yahamba entabeni ngoba vele izulu uyalibona liyeza. Useyokwenzana entabeni? Usethi useyoceba izitha zakhe. Useyoceba izitha ukuthi nginesitha esusibanibani. Ngingajabula imimoya nezilwane engihamba nazo uma zingashintsha leli izulu elizohloma zilibhekise ngapha. Uyayizwa indaba? Kusetshenziswa intuba ukuthi nanti lizohloma. Then imimoya umuntu asebenza ngayo sekumele ibone ukuthi angeke yini yasebenzisa intuba lithi malijikjeli lahle lilahla le ibisiyalithatha imimoya idivert libhekisele ngoba vele likhona. Kufana noma umuntu ezoginqa imoto uthola ukuthi ispeed ahamba ngaso isona somenza ukuthi imoto mayithi yaphuma hlule kuyibamba. Okusho ukuthi abathakathi ekade befuna ukuthi alimale nemoto izilwane ezithunyeliwe sezizosebenzisa ukuthi ugijima kakhulu. Ezinye izosebenzisa ukuthi uphuza utshwala ngokweqile bese zikuthwebula umqondo bese uluza ifocus bese ushawa imoto ongayibona ngiqhamuka. Kusetshenziswa intuba. Not ukuthi umuntu angathi nje ehlalele kwakho ethi nje sober bese ethi awuthi ngishaya ubani ngezulu suyamshaya. Ayihambi kanjalo imimoya. Mhlawumbe ngenifundisa ukuthi imimoya ihamba kanjani. Njengoba sinensebenzo mhla ka-20 December eDamini wonke umuntu ezakhona angenifundise ngemimoya. Uyabona kwimimoya okwakho uyaceba. Iyona eyibonelayo ukuthi izoshaya kanjani. Uma uthi King Bhaka ngifuna ukuthi wena ungigwebe. Ungangitsheli ukuthi angikugwebe kanjani. Ngoba akumina ozofika ngizokugweba. Mina ngizokubika kwimimoya eallocatedelwe ukugweba abantu. Ukhumbule njalo kula. Idlozi lakhe akuwona umsebenzi walo ukuyolwa izimpi. Ngoba empini kushubile empini. Idlozi lakhe umsebenzi walo ukukukhulisa, likuvikele, likunikeza imali bese ulakhela umuzi walo. Uma ngabe ufuna ukulwa izimpi udinga imimoya ekuzothi noma ilimali ukabunandaba. Udinga ini? Udinga ukuya entabeni. Entabeni khonani? Khona amaselesele.
amabhele khona inyoka khona abantu abathwetshulwa abangakwazi ukulandwa nanani uyentabeni bese uphatha umhlatshelo bese ufika uyasho ukuthi ngicela ukuthi niyongishayela ubani bese wenza umhlatshelo bese ufaka nesikhali mawufuna ukuthi bangamdubula nangesibhamu ifake nenhlamvu angagwazwa nangombese ufake nombese angashawa nazi ibhobo zifake inaliti ahlupheke ifake imali eminyama ngifuna ukuthi bengabe gwetshwa zibe eminyama into zakhe ifake inkukhu eminyama noma imbuzi eminyama uyalela imimoya ukuthi ayiye kokwenzani uma seyiya imimoya izibonela yena la enteke ngakhona empilweni into engicela uyivike ungavuma abantu bakwazi ukuthi uweak ngakuphi ngoba ushawa la uweak ngakhona empilweni ungabakhombisa abantu iweakness yakho uma ngabe umuntu onomsindo othanda ukulwa kufihle zotha ngoba kunezitha ozozivundulula ngokuhluleka ukuvala umlomo nokuthanda ukulwa bese uthi uyathakatha uzondwa abantu kanti umlomo wakho owenza ukuthi abantu bangakuhloniphi mhlawumbe uthi abakufuna emsebenzini kanti inkinga hayi ukuthi ushawe ngesichitho uwena ongabahlonipha abantu emsebenzini ukhuluma noma kanjani nabo and usuyabazonda uwena obabuka ngehlelibi uma sebekubuka back ngehlelibi bese uthi bayangithakatha laba uwe control yourself love people show respect to people noma kuthiwa ubekuzonda umuntu once wamnika irespect kancane uzoshintsha mina bangaka abantu abangibukayo la ababekade bengizonda ngoba befeva inyanga zabo abanye beyihlobo nezinyanga kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayabona ukuthi hayi okay ngibheka ukukhuluma into ephilayo inqwaba mina engasa eyakade intombi zezinyanga inqwaba intombi zezinyanga ezancamela ukuhlukana nezinyanga zazo ngoba zithi hayi ngeke sivume ukuthi kuthiwa sizonda uKingpang enkani lo muntu ukhuluma ukuphila lo muntu musu ukwenza kumina kuphela ke kwenze nakulo muntu oyisithe emsebenzini nibangani nikhulumana kambi qala wena umkhulume kahle la muntu uzokukhuluma kambi phinde umkhulume kahle uzoshintsha ngoba akekho umuntu ofuna ukuba nesitha esingenasidingo empilweni bafowethu izimpi lezi engikhulumayo engikwazi ukuzilwa ukhumbule empilweni kunoma yini oyenzayo kumele ubekezele mase siqalile uhambo lakho sililwa bekezela ngoba inkulu lempe sikulwela yona bekezela ngoba shosho sizoyinqoba kodwa ungabe umuntu otatazelayo siyakulwela namhlanje ufuna ukunqoba kusasa kanti impi obhekene nayo inkulu asinqobe lempi that is why siba nensebenzo edamini ngoba sinqoba izikhali esiziphethe mase iqala ukuthunteka siphindela khona siyakoyilola siyabuya siyayinqoba impi that is the reason why ngithi mina mfowethu empilweni ungabakhombisa abantu ukuthi weak ngakuphi ngoba uzoshawa la weak ngakhona empilweni noma inini when the going get tough be the tough that gets going. Never accept any defeat. You must always win. Try to move forward and conquer whatever circumstances and obstacles that like you are facing with. You must conquer all those obstacles because definitely there are some challenges, there are some obstacles. But yours to do is to conquer them all. Show me looking back. Ngoba empilweni once wavuma ukuhlulwa usuyohlulwa njalo. Once wavuma ukunqoba ipower yakhe siyazi ukuthi umnqobi wena. Kufana nengane ibingabifunda once yaphasa ngo distinction ifuna ukwenza njalo because ayisafuna ukulahlekelwa igama layo elihle lakhile. Qala wenza okuhle ukwenzisise. Bese uhlala kuleyo lane yokwenza okuhle. Ngeke bakuzamazamisa. Kodwa once waqala wavumela ukuthi uyisahluleki wena uyahlulwa wena you try you fail uyofeyila bese uqambela abantu amanga ukuthi bayakuthakatha
bheke noma imuphi ugogo omumbi endaweni uthi lo gogo uyangithakatha. Namba yami 0798130260 igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibolile bathi ngizenzile bathi wathi into upha kudakwe yini ngoba ingqolele ephuqaphuqa imizwa abafokazana ngotholodwa ngabentshise thuluza ngihambi nalo futhi mini kamuxakile kusazoshuba kusangenzeke noma yini ngumafa avuke njengedanga bane ngunogwadjobhajwa ikhulule sithi tata dude damini kwadideka ontaba kazikhonjwa umthombo ogolezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapha ephumela khona ngithi mina ngumfoka makhanakanda ngoba ngithanda ngize ngithanda abangangithandi ngoba nabangithanda abaqale bangangithandi kodwa namhlanje ngenxa yamaqiniso nokuma sebeyangithanda wena onyanyayo foko funeka izengeze ngempatha khona faka nangisikisa thanja ke ngikhulume namhlanje bese ngivesane nje ngiyiqonda ngqo le ndaba ngoba sifuna lapha ekhaya ufunda ukuma basatshisa usuyasaba wena khona abantu abamagwala ngathi bazididide emhlabeni ube leli igwala leli ongagcina ukhashazela ukuthi uyigwala ungabi isiqhwaqho usukela abantu kodwa futhi ungabi intekenteke azi ukuthi bengabuxolisa uxolisa ngoba kwaziwa umonakalo ozokwenza after that ungaxolisi ngoba usaba hayi kaxolisi ngoba usaba makuthi ile nhlobo eyigwala esabayo sebenza imali kibeningi sebenza imali beningi once waba nemali alikho ke igwala elinemali bayokutolikela abahlakaniphini iqonda ukuthini alikho igwala elinemali alikho khona abantu abaze bahlonishwa kuthiwa hayi laba laba bayahlonishwa uthi uyambheka ingoba unemali and alikho igwala elinemali mawunemali bengabe uphinde ube igwala u17 Satan windla ungadlala abafana unemali engabe nje makhona imali mfethu umuntu bethu ulwa nawe uyabona uvela uthathe le mali uthi hayi bhuti wami ngicela ukukhipha sihambe siyohle uyabona ngicela ukukhipha bhuti wami abotha ungilwa kanjani nomuntu ongisizayo awu ke kubhaka ngilwa kanjani nomuntu ongisizayo awu athi umuntu uyakulwisa ngoba unemali uthi hayi bhuti wami uyawufuna noma ulokhuzana noma 1000 rand athi uthi hayi nanku 1000 uyabona awube igwala mawunemali abalayithile bayokutshela ukuthi ngithini kodwa impatha angeze zibambe enhlobo lengishoyo kodwa ngithi mina umuntu ovela umuphi 1000 uthi hayi ngiyakupha uyabona into leyo mhlambe bekhona umuntu onicazululelayo ukuthi hayi ngeke ningaxabani kanjena lo ngenele phakathi wazonixazulula bese uvela uyamupha nje mhlambe u50000 ukuthi hayi mfethu ngoba ukwazi ukusilamulela le mpe besikhathi bhenayo waba indoda wayilamula naku 50 ngoba ukwazi ukulamula alikho igwala elinemali Kulukula nibusiso lapha nikhona ngithanda ukukhupha inamba yami 0798130260 eksasa umhla ka13 singizobe ngibhizi kakhulu nje edamini ngabo 1 o'clock ziyaphuma imoto la e44 Ricky Rich ngabo 1 ziyaphuma ezinye izophuma ngo4 ntambama shothi bengabe uza mawushiwe lezi zika 1 khona izophuma ngo4 ngibhizi kakhulu edamini sandulela umcimbi wangomhla ka20 uma ungenawo makhanda oyiqinisekisa ukuthi mawungakwazi phuthuma khona kusasa nje ufike sabe siyosebenza ngezinga eliphezulu edamini nasetsheni mase siyanqobela mase siyalwa silwiza impisa kuzaziyo nongazazi mase siyazicupha ezinye siyiphindise la ivela khona baze basho abantu bethi akudlalelwa kulo uqinile kanti siyazi thina ukuthi sivikela wena nedlozi lakho mase sithumela imoya ezohamba ukuthi iye olungisa yonke into uNkulunkulu anibusise futhi anikhusele lapho nikhona nina nabantwana benu nenzalo yenu kanye nomndeni wenu amen.